Swastiastu. Pinahajan, para masuk semaring manah aturan titiang, majeng ring ugrawakya, sang pangitara cara, antuk gawas sarikapai caring sikian titiang. Parang kejuri panureksa sane dahat wangian titiang. Para pamiarsa sane kusumayan titiang. Asa punika talar ini dari sarang sami. Pamilat pacentokan pidarta bahasa Bali. Sejeronin pakeling hut kaping tigang desa pitu. SMP Negeri 1 Kuta Selatan sane dahat tresna sehin titiang. Puja peangai bahagia torang titiang. Majeng ring ide sang yang widiwasa. Duaning sang kaning asam kartuari nugraha ide. Titiang, asa punika talar ide dari sarang sami. Presidium mapupul irigi ngamiletin acara pacentokan pidarta bahasa Bali rainane mangkin. Dumogi pemargi skadia sapuniki, sayang ketah kemargia, wastu sideng watuang manah para yuana Bali, jagi mapi kukuin lan ngajigang budaya Bali duweni, wastu sideng sayan ajak terlestari. Ide dane sarang sami, renggalai sari becek puniki. Titiang, niputu Sintia Wulandari, panjeledi pamilat saking SD nomor 12 Jimbaran, jagi ngaturang pidarta, sani mamurde, ngajigang seni, bahasa lan sastra Bali, reng era modernisasi lan digital. Ide dane sarang sami sane wangian titiang. Sekali sampun ketah kawikaning mungguin jagat Baline sampun kaloktah. Miwah kasumungan rauh kedua negara. Sang kaning kau taman seni lan budaya Baline sane dahat adiluhur. Mosang budaya Bali sampun jantan akeh kawentanannya nih mungguin seni, bahasa lan sastra Bali pindah ke sini tunggil akah budaya Baline. Ide dane sarang sami. Ring era modernisasi sekali makin. Indah yang pikayunin. Yening kahanan pada jana Bali sekali makin. Sane sayan kemat tornenten mainup membos ngangge bahasa Bali. Sane terasa ini seluwir daging sastra Bali. Nabi kini punika presiden ngajagang budaya Bali druene roh kebenjang pungkur. Pasti ke nenten ide dani. Ranes asa pun apiang manggen. Irago pindah ke para yuan Bali ngiring tunggalang pikayune. Mangda budaya duene nenten sayang reren. Duaning seni bahasa lan sastra Bali marupa tetamian sane dahat utama sane presiden satmaka ngaluihang budaya iragane ring Indonesia sane sampun ketahi saking riyin. Santukan ring pakibah jagates kadi makin. Sani ngerajing ring era modernisasi kawentanan era digital sampun sayang ngalimba ring kauripan iraga sarang sami. Inggian ring punika seni bahasa lan sastra Bali sampun sepatutnya ne sareng kadigitalisasi tur kalimbakan mangdane nenten sayang deret. Punika talar iraga pindah ke para jana Bali. Mangda presiden sarang ngajigang budaya drene malarapan antuk nyarengin parikrama pacentokan sekali puniki. Napi malih mangkin, pemerintah Provinsi Bali makilingin bulan bahasa Bali taler sampun ngemargiang makudang-kudang indek pacentokan sane mapai ketan ring seni bahasa lan sastra Bali. Puniki taler pemargian SMP Negeri 1 Kuta Selatan numargiang pacentokan tembang macepat miwah pidarta bahasa Bali sekali mungkin sampun ke bos becik pisan. Duaning presiden nyokong program visi namun sakerti loke Bali. Puniki taler pengabden titian mangdane pacentokan sekali puniki sayang kalimbakam bujuan taring undangan pemerintahan taler sekolah manten. Nanging mangdane ring suang-suang banjar adat utawi di sepekrangan presiden taler kemargian. Asa punika taler iraga para yuan Bali. Sani ke bos melek teknologi. Mangda presiden sarang-sarang ngajigang seni bahasa
utawi virtual. Iraga para yuan Bali, mangda ledang mekarya utawi ngunggahang video-video kreatif sane mapai ketan reng seni basa lan sastra Bali reng media sosial mereka di Facebook, Instagram, YouTube, miwah sane tiosan. Punika taler reng wedangan sekolah. Mangdani jati ngicen wawahan perpelajaran ini seni basa lan sastra Bali. Semari makin sampun wenten teknologi minekadi basa Bali wiki. Sane presiden nerjemahan bahasa lianan ke bahasa Bali. Taler aplikasi Pate Bali sane mabuat pisan keanggen nyurat aksara Bali ringgawai utawi HP. Sapunika taler sekolah mangga ledang ngicen wawahan pepelajaran ini seni basa lan sastra Bali renggalah sane kita ke bos ekstra kurikuler. Dumugi menjalaran anto usaha puniki seni basa lan sastra Bali nenten malih ketar kedahata buat terguna ring pikayunan para iwana Bali ring era modernisasi puniki. Punika mawinan menjalaran anto pacintokan bidar puniki. Tidak nasring para iwan Bali sami ngawet manggen sapunang iraga lipia sapunang taler iraga menang ngiring sarang-sarang pada saya ge terlestarian pamengkas tata titi basa miwah sastra Bali druedi. Hinggih parang gecuri taler ide dan sinamian yen cetetang titiang daging bidartan titiang sekali puniki. Kapurtam para iwana lan jalur Bali ne sane patut mengikukuin lan ngajigang seni basa lan sastra Bali ne reng era modernisasi lan digital puniki sane karemba antoni sepekraman lan pengenjuh saking guru WSS. Kaping kali para iwana nenten dados kemat mapaulo seni basa lan sastra Bali santukan iki marupa tetamian sane dahat mutama teradiluheng. Kaping tiga reng kawan tanah era modernisasi lan digital sekali makin boya japina kopi kobat jaging ngajigang budaya Bali. Semaliha sangkali kewagdan keutamaan teknologi puniki gumanti presiden angge jalaran ngajigang budaya Bali malarapan antok media sosial. Ide dane sarang sami wantah asa punika titiang presiden aturang pidar terahidane makin. Titiang aturang para mesuk semaning manah anto oratian ide dane sang-sang. Dumugi napi sane aturayang titiang iwabu wentan pikenoh lan kawigunan ini. Sekali uang salane madagang juk manis kapukan bagi singgah beli kasila dimulehne sampunan keman mapaurus seni lan sastra Bali. Mangga presiden tetap ajak budaya Bali ini. Menawi doh landak kirang luput anta titiang munggahang atur. Titiang nganungsur ageng rene pengapura. Maku sanarin atur unta titiang antuk